Islam! March perang! March perang! March perang! Kakenhun ke ngatiar kahinyo terap National Liberation Council HNLC haka laitrek unailar kalapan bena bagla aibor yo Vice Chairman bar arngur ki Secretary bagin le isim bentash ki jingilang ya kerana sok ke tahap pedeng ke sorkar jela bar ki HNLC. Katku mukerwo na General Secretary ubalang ru Information Secretary uba asan kupar nong trau. Ula pentip baka HNLC kala aibor yo Vice Chairman uba aman bhalang jerwa u Political Secretary uba Arister Well Tongni baru Foreign Secretary uba prang kupar dingdo rengkat bat ki arngut ki Personal Security Officer kata uba Arborlem Marbanyang baru uba Stoji Lingdo bagini isim pentah ke jingilang ekrenesuk. Kaya HNLC kala penpau bagala sedang ya kejing terwai ekrenesuk nado kasnam arajar saw ndre kamshem lesai so satya. Wala kesen kongres kadai kebesan syarek sorkar pedeng bad ya ke sorkar jelah hak tukapor. Hakasnem arajar katsau ulat barim kejelau RS Musyahari ula kerpat beneker ni sukno kumta ke HNLC kala pedeng yang kena kejeng kerpat hendai ke sorkar kongres kala penpulam no. Shosho ke HNLC kala rai ban pa ki het nong yalam balik ya kena suk kadai namar kejeng syanya kabalatai ha pedeng ke HNLC bat ki kesiang katau AK Mishra na katenat Home Affairs ke sorkar pedeng uba Peter S. Dekar baru uba Sadon Kebla ban mi kemat ke HNLC. Uba san kupar nong trau uloong bakat baka jinga kerana sok kadang ya cekmat kaseng kadakut jingmut sisha ban penurlong ya kejinga kerana sok nrekan omkan sting satya bat kerban baka jingmi kan nong basai so. Hendrai ladami kanu ka kap ka baka jinga keren ka pulam no. Kinangalam jaka HNLC kidai bani awan pai de ka basok shala ki jong ki jaka kat kum ka jinga penbet baka sorkar. Na kaliang Menteri Korbari ke Meghalaya uba lakman rumbui syum latre ban keren halor kejing permena ke HNLC ke kerteng jangin nyalam ban keren esok. Nrei ulu ongpat badai ban ailat bakan dan kejing keren esok hapedeng ke sorkar jela bat ke HNLC. Bat ukermen scam bagane poisya kejing esok tu jingmut. Ulu ong ba ke sorkar ke kejing start jong siang uba PS Dekar belatung da ke sorkar. Badai penbet kejing keren esok bat kinong nyalam ke HNLC. Uba lakmen rumbui syum latre ru benetho bagai HNLC kedan kanut ki dekhot ne ke jinge rong mi jeng HNLC ha ka bedai bat ke jinge kren esok Amen down. Islam! Islam! March front! March front! March front! So as I said, let us give this talk a chance so you will know everything in the course of time. I will not say we have authorized the government interlocutor by PS Dekar to do the needful, so I will not comment on anything on that. But I'm very hopeful that we will arrive into the solution in the state of Meghalaya.